Salama kaboro lan puang, lako kombongan masalo na puang. Alo totemo la unanung ki kadana puang matua, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. La umbasa ki kadana puang lamai Efesus pasal anan, ayat 10 saya lako ayat 20, dolo diomai tamas sambayang. Kipudi komisi ki pakala abi komi puang lante melambi ito temo belana liu mama semi pak kaboro omi lempan lako kami taumi la umbasakan kada maseromi o puang pena masalo rondongkan lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Efesus pasal anan dimulai diomai ayat 10 saya lako 20 kadana puang. Nama akatampakanna labintin komilan puang sia umpama toto kamatotoran kuasanna pakai tu pak buno sanda pareana puang matua ami batta untananan ni tu petua batangna dia tabuletuk belana tangia padanta ma'rupa tau tasi ean sangadina mintu uto ma'aparenta sia topa sia pangulunna lino tu umparenta kamalilinan ia te sia mintu kuasa dia tamasusuk daulangi ia moto toe tu pak buno sanda pareana puang matua ami batta tumanan kiallo kadake sia bantang bendan kemangka komi umpogau itu mintuuna ia moto la bendan komi umpo tambeke kamanaparan sia pokararan kamaloloan sia ia tuh lentekmi umpolapik kamatinurusan umpatale kareba kaparanuanna kamarampasan sia tontong umpak bulo umpo balulang kapatonganan ia mo lami pakdianni tu tinaran apinna diata buletuk sia tarima itu songko basi kamakarimanan sia padang pena ia motu kadanna puang matua tontong komi mas sambayang lan mintu attu tete dio pena umpo tete mintu pangando sia pas sambayang sia dikua amilambi tu ian nato lama rea komi umpengkulei sia umpas sambayangan ni mintu uto masalo sia aku duka dikua angku ditadoi kada toke tiku bii pudukku la umpa pisanan rasianna kareba kaparanuan situru kabaranianna penangku belanna ia moratu kareba kaparanuan angku dadi to pasembungan puduk tu dirante basi angku barani ma kada-kada umpa pesanan ni susitu inang patoona laku pokada. Amin kadanna puang. Pak buno sanda pareana puang matua mendadi perenungan taat totemo perlengkapan senjata Allah. Den kada biasa dirangin akua ia tu kakadakean bisa napogau tau tangyara belanna kamurayanna la umpogau i sangadinna belanna denni tulalan lananai umpogau i ia moto anna den sipatu tontong marea ulingkai te tahun 2022 sipatu ki tontong marea belanna buda bang te mai apa kadake bisa dipogau batu na pogau tau lako kaleta lan atu tang dikapang lan ayat 12 na pamata atak Rasul Paulus kumua belan na tangyara padantam arupa tau tasian sangadin na mintu utama aparenta sia topa sia pangulun na lino tu umparenta kamalilinan ia te sia mintu kuasa diata masusuk daw langit ma'rupa-rupa lalan sia agan ma'adin na pake dia tabuletuk untuk ai ba tangki ana den tobang
maadin dadi dioluinan dinai mengkarang lantanan dapo lantoyan kaparentan siapa adin duka dadi lan kombongan siapa akamayan ya temea agan magasa tu nenne urang poiki kena temme muki kapusakan mara napolalan kuasana dia tabuletuk umpasepang kapatongananta lan suraana Rasul Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat mapengkarua napakilala ki ikumua lamainga akomi siama tangking komi yaitu dia tabuletuk balimmi susito singa burung lumiling undaka iminda tu la na amma akalebu. Wah nambala dikwa untingayo te agan iya teh lan 1 Petrus 8 ayat 9 nakwa eai kapatonganan batta la dipake tu pa parean pak buno sanda parean na puang matua ia motu umpo tambeke kamanaparan umpo kararan kamaloloan umpo lapik kamatir nurusan umpatale kareba kaparanuan kamarampasan sia tontong umpo balulang kapatonganan ondong pi la tontong ki masambayang lan mintu attu tete dio pena belan na tete pangando siapa sambayang anak kamaseki puang tu kamatotoran sia katilendokan. Amin kadanna puang. May komi kombongan ta masambayang. Kure sumanga puang tu kada masiromi tu ki perangi lante melambi tu temo. Kamasekan siapa kaborokan puang deno paki-pake tu perlengkapan senjata Allah pak bunuh sanda parean na puang matua ulingkan itu katuan misorongangkan toy mandakan puang pasiriakan kamarampasan deno panah ulingkan itu katuan tontongkan malaga belan na puang umpakaborokan atau totemo masambayangkan puang umpasambayang mintu kombongan mi yaitu makure sumanga belan na rupa-rupa katuan mi patageran nih dentu kombongan ma ulang tahun pernikahan sia mintu berkat-berkat lako kalena pasake puang mintu kombongan lalu sulapa katuan nah la toruan nambe toruan nindo toruan nanak toruan nampo toruan tomatuangki to lansia lalan pensiunan la mintu kara-kara katuan na tingayo pakaboro puang melambi to temo kipas sambayangan tu mintu kombongan mi to emanda iliman na puang ulo pian itu katuan lante umpa bunga minggu baru puang la usi solangkan kipas sambayangan puang tu kombongan mi lan sulapa katuan na kamu puang la pamalagai kamu puang la pasake kombongan mi bapak samulung sola ibu Magdalena samulung mama Afristi bapak Afristi kama sepuang kamu puang la pakaboro isyalami hibur belan na mitambay kaboro tu tomatuan na lamay ala tangana keluarga kipas sambayangan tu mintu kombongan tulan kamaramunan batangkale kamu puang la pamatotoi la pasake anak ki Aron Rama buat Tasik dirawat di rumah sakit Hermina Nyonya Deborah Palayukan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta. Bapak Julius Dengen, Nyonya CH Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stefanus Baturante, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Nyonya
Naomi Marten Bunga, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya Depa Layukan, Felicia Lakbi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Paiman atau Bapak Reni, Heni Bungin, Ibu Selvi Silambi, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marten Bale, Alvarendra, anak dari Bapak Pangloli, dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna. Nah, batu pira-pira patu tak kisah abu puang kamu tontong pakaboroi, kamu puang tontong kamasei denno paana yate syuluki tomatuangki. Alvarendra, anak dari Bapak Pangloli, dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Kamu puanglah maleke sia katanai. Kipas sambayangan duka tu mintu majelis gereja, mintu anggota jemaat, kamu puanglah sake. Toi mandakan puang ulok yani tekatuan, mitoikan ni solanasam, lan puang Yesu kini mas sambayang, mati malakbi ini. Amin. Salama melambi, kure sumanga laku kumbungan na buang tontong, musi solangki. Salama kaboro.